fetai. Leai se aso e mutai lo famaoni. Leai se aso na mutai lo angalelei. Leai se aso na mutai lo lo patu loa. Yesu imeuma o te whawhetai. Leai se aso na mutai lo whamaoni. Leai se aso na mutai lo angalelei. Leai se aso na mutai lo lo patu loa. Yesu imeuma o te whawhetai. Leai se aso na mutai lo whamaoni. Leai se aso na mutai lo whamaoni. Leai se aso na mutai lo angalelei. Leai se aso na mutai lo patu loa. Yesu imeuma o te whawhetai. Yesu imeuma o te whawhetai. Yesu imeuma o te whawhetai. Hallelujah. Yes. Vinia oile tua, hallelujah. Na mele tu mai o alfa tasimo le tua le nei tai au. Hallelujah. Bia le tua fai we fia nei tai au langa mai bia le tua. Langa mai bia le tua. Hallelujah, Jesus. By now our next song is up, Alo. So that's okay. This is our training center apostolic. Amen. And I'm tele fata lo fa si tanga tele fata lo fa le nei tai au. Bia le tua. Siva mai mo Yesu. Hey, come on. Batimai. Hallelujah, Jesus. All right, let's sing it. Mele o mai ai le whana wa le atua. Bebes masi vai siona. E o li o le whababau. Oilu mai o la tou. Te peste mai ai. O mele o mai ai le whana wa le atua. Bebes masi vai siona. E o li o le whababau. Oilu mai o la tou. Tema leo mafia fano no ana tani sana esola ese olmele o maya le fana wale tua bebes wasi vai siona leo le fama ba wailu mayola to olmele sabia olmele o maya le fana wale tua bebes masiva isiona leo le baba ba wailu mayola to again olmele o maya le fana wale tua bebes masiva isiona leo le baba ba wailu mayola to tema leo mafia fano no ana matani sana esola ese leo mai le fana wale tua bebes masiva isiona leo le baba mai lunga yola to Albertania English. For the Redeemer, the Lord shall return. With song they sing unto Zion, and everlasting joy shall be upon them. Sing it again.
Therefore the Redeemer of the Lord shall return. With song they sing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return. With song they sing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return. With a song they sing unto Zion, and everlasting joy shall be upon them. They shall obtain gladness and joy. Sorrow is no more, and sorrow and mourning shall flee away. Therefore the redeemed of the Lord shall return. With song they sing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. And everlasting joy shall be upon their head. And everlasting joy shall be upon their head. Hallelujah. Hallelujah. We're sounding to boy, let's all in a time. Hallelujah, my be Hallelujah. Hallelujah. My Hosanna. We're sounding to boy, let's all in a time. We're sounding to boy, let's all in a time. I'm going to say, only my little. Hallelujah. I'm going to love being a little in a time. I want to find the love being a musica. Hallelujah, Jesus. Why don't you just lift up your hands and just give him praise? Hallelujah. Come on, everybody. Let's give him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let me know in your phone. Fangalo mena tutupo today. Su my foil in a tie out to what to low to our toilet to. Hallelujah. Thank you, Jesus. Be for to find a native out in Los Fabertania. May my fine man number. If you yatsuya yoa. If I go feel it to the fertilizer to the ma. If I go feel it to the fertilizer to la out. If I go feel it to the fertilizer to manufele. It's up what you say. I thought for fair tato tangata, the fire left out to sole tour. I let my fire tato na langa. VOA. Said to a nalo from a tuanga lay. Hallelujah, telling him the fire let to it tato langa. I find a town on the tato to the liwa to my tato. See the fane tanga yatea. Amen. Na metele alanga ile vi ingal in etayao. Na metele tapwa ile tu netayao. Awese fatali tali pesa pesenga. Awese fatali le guitarra. Awese fatali le piano. Ona le fatali le tua. Ile mena alo yo yesa tawi lungo santaro. Ina ia mangalo e mau. Ele fa mo Yesu ise sila tangata. Po se sila mea. Asaia alu. Ona ya ono le lofo ita ua le tangata yang sala. Ina ia fasa o ina ita ua mai yang sala. Nala mete le vivia to le to le neta ya. Sisia yo lima le to mai viviva fetai tama. Fa fetai le fo ai le nei mai aso. Fa fetai le wanga le leilo ainga. Fa fetai we fasa o ina mai la fa now. Hallelujah, Jesus. Ia fa masani le vivi. Ole ngana ole langi. Hallelujah, Jesus.
Thank you, Lord. We praise your holy name. If I pray for the Alpha Besse, the vocal team, yeah, if I'm a son, it's TV, let's do it. And then now the Besse, IVV, Malaya Malafane Tanga, Malafafetai. Lift up your heads, you people. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Come on, let's shout for joy. Hallelujah. Come on, vocals, use your mic to praise him. Falnato mics, hallelujah. Queen Faith, Fusi, Allo, use your mics to worship him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory.
le tua le tua. Shera ba 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 ba. Lift up your voice. See hello leo. See ayo mima. Alangatu ya teia. Awai le leo ina. Fama ba ko na lo. Ya tukula ngalo na fama. Oh yes Lord. Come on. See hello leo ya teia. Baptize. 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Moni mafamaoni upu ole nei pese na matou vivi ia ile atua nei taiao. Matou tali tonu. Hallelujah. Oyo lo matou atua. Oyo lo matou ali. Oe famaoni. Ola wami o tonu e famaoni lea. Ole tonu e moni lea. Matou tali tonu. Oe lo matou famalo lo mai. Oe le tali o matou manao. Oe le malia i o matou loto i meu malava. Matou tali tonu lo matou atua. Hallelujah le nei tai ao. Awa ulu fale mai o lo nou male nganga whaafitai. Whamalo whaafitai lo matou tamai. Whaafitai lau pule whasoa. Whaafitai au a ao tai tai. Whaafitai lau whamalo longa. Whaafitai le whatau nuina o au fola folanga. Awa oyo le atua e leo stangata e te tala pelo ai. Ai whamaoni mamoni o au fola folanga. Leli ie matou whape atu. Ia vi ia oelo matou atua. Si ai o matou lima mo matou loto le nei tai ao. Ma matou alalanga atu ia te oe. Le atua o sapaota. Le atua o Israelu. Le atua oe mai le vavau e o le whavavau. Ia whapale ina ma whanene ina oe. Lo matou alii. Matou whamau alalo atu le nei tai ao. Famangalo fale tonu mo matou se. Famangalo matou anga sala lo matou tamai. Mea e tele wa matou faia wa le tu sai malo sila mai. Famangalo le ifongalo nu le nei tai ao. Awe silfia tamai o loto mafina ngalo. Mana onga lilo tai to tasi. O tutu la ia yo tangata yo luma le nei tai ao. Pa yane pa ifo. Pa yatu le tua ia yo loto mafina ngalo. Si tia le tua se loto ua. Nuti momoia tama. Hallelujah. Fasau loto. Se loto nofo polonga. Fa malolo se mai le nei tai au. Au mato o mailo fale mare mauti noa. Au ia mato o ia i oyo ia i upo le ola. Fetalai mai o mato loto. Fetalai mai o mato wanganga. Leli ie le nei tai au mato sauni e falongo longo ia ua fionga. Anga le lei oe le atua, ua e sila fia manaonga o lau e ka le sia. Ngā luenga whai man misiona o le tala le lei o le nei e ka le sia. Bisi nisi malanga manuia o le nei e ka le sia. Ai mai se ai ngā lotu taito tasi lo mātou atua. Mātou siti atu le nei ngā luenga ia te oe. Ia mūpea le afi lunga o le nei fata. A vea ma malama i titono o le nei nuu ma le nei ai. Ai mai se le atua o le nei atu nuu.
ma le lalolangi atoa. Le alu le atua lo tala le lei lungo upenga tawhai langi. Tō whasinga le tau a whale nganga. E ani a nganga i manu malo wha malo sia mo lo fina ngalo. Mātou mantua le nei nuu mal nei a aio powi rua. Mātou ta talo mo tangata le nei a lau ele ele. Mana tua ai le atua ngati toa e maiso tu hoe. Ia ia manuia le atua i tangata maori le nei lau ele ele lo mātou ta mai. Manuia New Sila mao te aroa nei o mātou nopia iai. Manuia si o mātou atu nu o Samoa. Le whainga malo le atua. Fasa lafa o wha manu ianga lo mātou ta mai. Le loanga le lei atu moto toke lau ma le atu Pasifika. Se i o lava le atua mātou tutui tunu inga le lalolangi mātou whape atu. Ia iai le manuia ia Israelu. Ia iai le file mu ia Jerusalema. Peace be Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mantua matua taitai. Malanga atu i la ngaluenga wha missionary. Matua fo eo maua tino mai. Tina ia grace nei tai au. Pa iane pa ifo i lau wha malo longa. Mesi fo ile uso ia rev lo mātou atua. O i lava le atua o le ato atoa le tino malos. Pa fo i sia lo mātou tamai lau wha malo longa. Wha manuia le atua i o ainga. E mawai au wha mawhanwhananga i lau auna ia tasele ma pua sei mare ainga. Pe ona wha malu le au pongi salo mātou tamai. Wha manuia le lau e ka le sia. Mai lava i seo pito i matua se i seo pito i titi. I eilo wanga le lei mau manuia lo mātou. Tuara mātou te talo lea. E wala atu ia Yesu lo mātou ali whaola. Everybody say amen. Hallelujah. Aftai tātou. Ai tātou lala mai lalo. Mara watu tātou whanau nei tai au. Lord bless you and keep. Make his face shine and be gracious to you. Lord turn face towards and keep. Fai te talo mo whanau whaloloa mai o au. Whamanuia whanau alau e ka le sia. Au whaloloa mai a au lau e ka le sia le atua. Ma whape nao na tu whatasi o mātou loto. Au siti atu pia whanau mai lea so sa i lea so sa. Ia whai alo whina ngalo i nei whanau. Whatu la i la tau le atua. Au nei whamaina. Tō le poto ma le ata mai. Whalau tele le iloa ma le silafia. Tonu a o onga. Tonu a whare ngā ruenga. Si tia o la tau tūlanga ngā rurue. Ia ilo mamalu malo mātango fie. Ia wha iloa ai o Yesu. A o se awala o le mori mawina o lo tala le lei. Wha o ngā le atua ma whanga ngana whanau. Wa o na aso e ngata ai e iu na e lingi lo nganga pa ia. E pere feta ai a tali i mawhawhine. Let the children of your church prophesy. In everything that they do, they shall prophesy. Bless the children, the building blocks of your house. In the mighty name of Jesus. Popo ai matalo sanga matua i le aso ma le aso. Matou tu ina atu ia te oele tua whanau lau ngā ruenga. Whanga yoyo ia mea lofa tangata. Walau e ka le sia le atua mainga. Ia manuia whanau ono Yesu matou te tano. Amene, amene. Aftai whanau, praise the Lord. Amen. Hallelujah. E o whalofa ma whatalofa re tātou e ka le sia nei tai au. Sua whamamalu re tātou ari whaolo Yesu Keriso. Ia e whatalofa tuai i le tātou a inga e ka le sia. Ia talo mai tātou whaaliu fau lewa iai nei tai au. Amen. Whaftai le atua ua tātou whailoa i fo i le alofo le li.
Ia va atu fo sulu le tino lo maulunga fa malolonga le atua. All glory and praises goes to the Lord for His guidance for you during this week. Ia ne itele na wal tātou taimi a sua e lola utusi le luka mta upu e lua sifunu. Turn your books to your Bibles to Luke 20. Na tātou fai tau whelafulafoa i mai i le fai upu mua whangata mai le sefuru maliva. Reading is verses 1 to 19. Tātou le tuspa i whapirtania na na silisila lava iai ia a ole a na fai tauina i le ngana Samoa fai upu mua pau mai le fai upu sefuru maliva i le fai taunga whawhelafulafoa inga. Reading will be in Samoan, but I invite you, English-speaking listeners, just to follow through. Tātou whaitawina whionga le atua. O le tasi o ia aso. A o ia i le nuu i le malu malu. Ma fola i le tala le lei. Ua tutu mai ai a te ia whaitaulanga sili ma tusi upu ma toia ina. Tali atu ia ua whape atu ia te ilatou. O te whisili atu fo ia te o tou se upu e tasi. Tau te whai mai ai ia te a. O na latou lafo a ilea. Ua whape ane a whai tātou te whai atu mai le langi. O na whai mai ai lea o ia. Se a fo ile mea tau te le itali tonu ai ia te ia. Na lātou tali mai lea, mātou te le iloa pe mai whea. Na whetalai atu lea o ia le nei whāta oto le nuu. Na whai e tas tangata le tō vine. O tu watu ai e ngā lulua i vine. O na alu malanga lea o ia i le nuu. Ese ua whai pō. O toe awina atu e ia le tasi au auna. O lātou sasa maa ngaleanga ia te ia. O na lātou au fuaina mai lea o ia. O na whaiane ai lea o le alii e ona le tōvine. Se ase mea o te whaia. O te awina atu lo uatali i pele. A tonu lava, a tonu lātou te ava mai a te ia. Pe ai loa mai o ia. Ua lātou tuli a te ia i tua le tō vine, ma lātou whasiotia. Se a fo i le mea e whaia i a te i lātou i le li e ona le tō vine. Ona sila lea o ia ia te i lātou o whape atu. Se a fo i le nei upu o tūsia. O le maana la fo ina e tufunga whaifale. Ua vea lea ma maa turi manu au pito alunga. Sfurma le iwa. O le autu o le launga le taiao le nei, le suafa mamalu o le atua le tamale alo malangang pa ia,
E whaautuina whapea o le aso fesili. Day of question. O le aso o fesili. Day of question. Ole- That will be the topic for our message this morning. O le mata upu lea na tātou whaitawina. E whamatala ai le soifua Iesu e ta ua o le aso o fesili. The scripture that you read, it talks about Jesus asking a lot of questions. O le aso lea i le soifua o Iesu na o fesili a mea na whaamawina na tutupu ai. There was a lot of questions asked that day to Jesus. E lima fesili o lo whaamawina i le mta aupu na fesili ai i le aso lea. There was 5 questions asked that day. E wha fesili na fesili ai i la tau ia Iesu. 5 asking about Jesus. Ai tasi le fesili na fesili atu ai Iesu ia i la tau e tali ai a la tau fesili. Jesus answered back with one question. Ai tō manatu le vai aso na te ana la unga i le tātou tamā i le mata upu e winga lea i le aso sā po le aso na malanga whaatupu ai lo tātou ali o Iesu. If you reflect back on the message from last week, our Taitai, Dr. Benjamin, was talking about the holy pilgrimage of Jesus back to Jerusalem. Le te maua le whai uiwina o le mta upu e sfuruiva. At the end of chapter 19, Lea na alu atu ai Iesu whaamamā le malu malu i le aso ngafua. he talks about Jesus coming in and cleanse up the temple Aso sā o le laupama, Monday. le na malanga whaatupu, aso ngafua loa, whaamamā Iesu le malu malu. He talks about Monday after Palm Sunday. Ai o mai lo le aso lua, le o mai e im ta upu e lua sfulu. Le fai mai ua tu Iesu a o atu le malu malu. Now, on Tuesday, the very next day, this is the scripture that we were talking about. It talks about what happened on that day. Na matalai le aso lea, peo le tātou whaitawina. Na o mai e loa o si taulanga, sili ma le autu si upu. E o mai e tui fesili Iesu. Pharisees and scribes were bombarded Jesus with the questions. Alu sili ngai te vai o lo fesili ai, o lo fesili e winga i le pule. O fea na au mai e le pule. All they were asking for is the authority. Where did he get the authority? Mai te iloa ai e fōlinga mai o le awali ia, e o mai le vaenga o le sanitarini. Ona o le au sanitarini, o la toia lo u mia le pule i le talitonunga wha i utaia. Now, from the scripture, you would know that these people are from the Sanhedrin. And these people, they are the rulers. O le fisili mua la le nā pe o le tātou whaitawina. O le ala na lātou fisili ona o le pule, whai mai se a le pule, ua whai ei nā mea, o ai fōi ua vatu ia te oe le nā pule. Now, that was the first question. Tell us by what authority you are doing these feats. Vai aso fōu tātou wawa ai isi fisili a walo i tutonu lava na mta aupu lea. Na lātou fisili tofo ai ia Iesu, ma lātou whape atu, e ta tau ea na tutongi a tātou la fonga ia Kaisara. Come back to church next week. We will talk more about the further questions that they were asking about whether they should be given taxes, pay taxes to Caesar. O le fisili lona tolu na fisili ai le au sa tu kaio ia Iesu, pe moni ea le mata upo le au toi tu. Third question, they were asking to Jesus about whether it's valid to talk about the resurrection. O le fisili lona wha, e le o wha mawina i a Luka, ai tātou te maua le mātaio e lua ma le mareko e sifuru lua, na lātou fisili e fo ia Iesu, ma whapea ifo le ao, po le whea le polo inga siti. Fourth question is not on the account of Luke, but you will find it on Matthew 22nd and Mark 24. A le fisili e lima, pe ona o tā ua e lima fisili na fisili le aso lea. Lea na tātou whaitawina fo'i.
lea na toe fesili ai Yesu ia i lātou nei. Lea na whai mai Yesu, pe whapewhia mai outou, o le keriso o le atalii ia o tāwita. The fifth question is the one Jesus asked them about how do they find Jesus as the son of David. So, o le aso la lea, o le aso fesili, o le aso na matua tele ai fesili na fesili ngia Yesu. There were a lot of questions that day. It was a day of questions. Ea, oi, ise aso e whape na ia oi. E uma ise aso whape, so oka se kele o ngia o fesili nga kali ni ngia aso. Has it ever happened to you? Ka tupu fo ia Yesu. It happened to Jesus. Hallelujah. E whainga tāla on tātou tau mo whai e māla malama mo tā upu nei. Pe a whaapea na ona tātou wi leiti ai le tua nai. E te tau on tātou au mai ale melea. E tau apalai mai I a te oe mau le taimile nei. Apply it to yourself today. It will be much easier to understand if we keep on referring it to the past. O le fesili la e winga I le pule. O loo ia Yesu lea e vava oe nei le awari ia. Question about authority. This is the main question that they've been asking Jesus. Masalo a tātou toi fo'i tua e sa ili. Le mafuanga e mawhai ai, e mafua ai o na tuli au pū pe lava le au o staulanga, ma le au tusi upu. E tau mawhai e sa ili se mea e whaaleanga Yesu, e tātou te maua le luka mta au pue lima. If we go back and try to trace back why the scribes and the Pharisees are still trying to victimize Jesus, we go back to Luke 5. Bana tua le luka e lima. Le mai lea sa au mai o le mai supa. Lea whai mai walato au mai e kapana umi, ua tumu le fale, ma ua olo le awali I fo ia tu mai lungo le fa alo le fale. Tō mantua le talana. Remember, Luke 5, it talks about the leprosy that people were trying to bring to Jesus in Capernaum. And when it was pretty crowded, they opened up the roof and lowered it down to Jesus. Ona o le vavenga lea. Na whapea I upo Yesu. Na ese mai ai upo Yesu. Isi vavenga upo. Isi mai umai whapea tu Yesu. Alu ia wa e ola ilo whatotu. Alu ia wa e ola ilo whatotu. A o le vavenga lea. Na whapea Yesu le mai lea. Sole. Ua whamanga loina uang sala. What's so special about this miracle? All other miracles, Jesus often finished it off with saying, "Go, you are healed." Mai ai le taimi lea na matua lili. Vau ai le auto si upu. Ma le auta whaitaulanga sili. La tau te sa ili se mea e whaaleanga Yesu. Ona ua la tau whaalongo whapea Yesu. Ua whaamanga loina uang sala. The very reason why the scribes are so eager to find a way to victimize Jesus, because it was the first time that Jesus have denounced that this sick person is already forgiven from his sins. Hallelujah. O ila lea na amata iloa na lātou lama. E fasi o luma atu I le whavenga lea. E le I lātou lama Yesu. E te le maua o su e le au staulang sili. Ia Yesu e fasi pe su e se meleanga. Na uma lo le whavenga lea ino whetala Yesu. Wha mangalo awang sala. Lātou lama loa e fasi Yesu. From this very day forward, they were having this plan to get Jesus to... Le pule la lea, le pule leo lo ia ke wiso Yesu le Nasareta. E le o iai lava I seisi tangata. This authority, it's with Jesus and Jesus only. No other person has this authority. Le pule na te whaamangaloina I anga sala tangata. The authority to redeem sin from the sinner. Le pule na te toi whai ai le so tanga o le tangata ma le tua. The authority to connect people back to the Lord. Le pule na te toi whai ai le leinga o le tangata ma le tua. The authority to reconcile people, person, back to the Lord. Ai lo le leia la wali ia a whapea. Ua whetalai Yesu ua whaamangaloina uanga sala lona winga. O lo ia Yesu fo I la le pule. E mau ai e tangata le ola e whaavang. Now,
this authority, these people know very well Jesus has the authority for everlasting life. O le issue la lea la inga lili vau le awali ia. O le pule. As I said, this very issue is the authority. Wa atili langa feita wa mai le taimile na. Tātou te maua foi tu singa le isi au whai evangelia. Ina wo mai le au tu si upu whai mai le tala mareko wo mai Jerusalem mai o. I oi Kalilaia la tau te vesili Yesu. E winga lava I le pule lea. They've been following Jesus everywhere, from Jerusalem to Galilee, just to get him to talk about this authority. E o lava I le wha mauina Ioane. Ina ua wha tu la e Yesu la salo mai leoti. Whai mai a Yesu au nei o le toi tū ma le ola. Wa kiri ai o ngā lako whiika. Ai ke maua la whai mai Ioane. Wa lātou sa ili Yesu, ma lātou sa ili la salo. Ina I lātou whasiotia. Even in the account of John, the evangelist John, he was talking about Jesus when he resurrected, bringing back Lazarus to life. He said that I am the resurrection and life. Ina ua saula Yesu I le malu. Le wo o mai I le tātou tusi whai tau. Ua toi maua lo le awa noa le awa staulanga. Se yo e sa ili ma fesili a Yesu. E mai fea le pule o lo e whai ai nei mea uma. Now, coming back to the temple, this was the very opportunity for the Pharisees to go back and question Jesus about the authority. Where does he get this authority from? Ma lātou tau ma whai lava sa ili se mea e mō lia I loa Yesu. Ma whase o tia I oia. He tried every possible way just to convict him. E tā lua la se sosoani o le tala le nei tae au. Il tātou e kālesia. Tātou wawa ai mua le whai upu mua e o le valu. Le tātou whai tauina. Ina ua fesilingia e le ua li ia le pule lea ia Yesu. E mo mia lao na tātou wawa ai. Le a se fe au o lea o ia whai upu mo tātou. I'm going to split the message into two parts. Verse 1 to verse 8. It talks about Jesus. What does this authority applies to us? Le ua e whaalongolongo au tau mawhai e tau. Tau lau watu vaenga na mafu ai o na sa ili. Le ua li malama ia Yesu. Le ua tātou whai tauina. Ia whai upu ia. Ma tātou malama ai lai le fesili na fesili ai ma le tali a Yesu. A o le fesili mo menora. E whawhi whea la. O ngā e relate ai I whai upu ia. That is the very question we're trying to ask you. Menora, how do you relate to this question? O le manatu mua o le whiaua le atua le nei tae au. The first point I want to bring up. O winga wa aia ua I loa atu nei mafua mai ona o au whiriwhiringa ana nafi. The obvious reasons we are actually seeing because of your decisions done yesterday. O a mea ua e wa aia nei Whatever you're seeing today, e mafua mai ona o au whai unga na whai ana nafi. it's because of the choices you made yesterday. Ea e sao. Whai lista ngata sa o le lei pasta. Is that true? Le tūlanga le ngai kei ai le taimile nei. The position where you are today, E le kei e o mai ai I. E o mai ono au whai unga whai sa whai ana nafi. it's because of the choices you made it yesterday. Ia, whai te kaka e o ka o halau mea sa whai ana nafi. Hallelujah. Se vanga ngā whai laua e whaia se suinga nei. Au te mana o tau ia te oi. E te iloa fo ia suinga pia e o atu tai au. And the decisions you make today, you will see the changes tomorrow. Tātou te maualai le whai upu lea. Nen tātou whai tauina. E le I mawhai e le au osi taulanga sili ma le au tusi upu. Na lātou tali le fesili lea nto e fesili ma ia Yesu ia lātou. Now, verses 1 to 8, it clearly says that the Pharisees and the scribes couldn't answer
Ai fai tawai ina wo umanga la ko sile Yesu mai fere pule o inga va ko pule tau. Le la fa mai Yesu le sile Yesu to fai ai. Pe mai le langi e le baptisonga Ioane mtangata. If you look into the questions, after this questions, Jesus answered that with a question, and he said, is it from heaven? Ala ke va ai ai le manino le se la tau tali. Wa fai mai wo fe la fo ai le la tau tali ya a fai ka ko ke fai aku ngai a Yesu e mai le langi o nga fai mai fo leo Yesu ko kari kongu mai fo ila ya tia o ai mai le langi. And they didn't have a clue of how to answer back to Jesus. Ai a fai tatou te fai atu nei e mai tangata ia e kau ai ngi ka ko e la oli e ma. One way or the other, we're going to be in trouble with how we respond to the question. E ka le sia nei tai o lau ta ofi. E fa pe na le va inga le olanga o lo tatou iai. This is how we should approach life as it is. O au filifilinga o ana nafi e fa mautu ai au filifilinga nei. Whatever your decisions done yesterday, it's going to affect today. Hallelujah. Now, a tatou te pai tua i le whanau mai o Yesu le mātai o mta upo e lua. If we look back into Matthew 2, 2nd, about the birth Tala of malama Jesus, lama, whai mai nao mai ai mā koi mai sa sae tō tonu e o mai i Jerusalema. it talks about the 3 wise men making the trip to Jerusalem. Wa lato o atu wa fesili a Herota, o whea o iai o whanau ai le tupo tangata iutaia. They were asking Herod, the king, where is the king of Jews? Whai mai leo le tala le tuspa ia, wa atu vale Herota, ona ia a ami lea o si taulanga sili ma le autu si upu, wa ia fesili ai, o whea e whanau ai le ke riso le o mai ai mā koia. And Herod was so worried, he had to ask the Pharisees, the scribes, just to get the confirmation of whereabout is Jesus. Ai whai taula ie, whai mai le talia le au o si taulanga sili ma le autu si upu, ia Herota. E mai e whanau I petere ema, e tusa o valo anga le au perfeta. And the Pharisees replied back saying that Jesus is born in Bethlehem, according to the prophecies. O le mea malie la I le tala le mātai o lua le whamabongo le whanau mo Yesu. Nga umaloa na tau atu le au staulanga sili ma le au tusi upu, e mai petele ema e tusa o valo anga le au perfeta. O loa mako e ifo ya Yesu, o I loa le mea anga I o petele ema. Ai le o I le au staulanga sili. As soon as they got the direction of whereabout Jesus is born, the 3 wise men went to Jerusalem, but not the Pharisees, not the scribes. Na o makoi na whai le latou ngai o inga wa latou I lore whi au. A o le au o staulanga sili ma le au tusi upu. Le ai ma se mea na latou whaia e tusa o le wha mau ninga o le whanau mai o le kewisa. It was only the 3 wise men that went to Bethlehem, but not the Pharisees. A o le mea malie, malama lama I valoanga mpefutanga. Malama lama le upo le atua. Le anga sa kua I Herota sili ai. But that's the point. These Pharisees, these scribes, they are the well-educated and well-versed with the word of O God. le a se meo utau mawhai e tau watu tato e kale sia le nei tai au. What am I trying to... E ika ngaka I malama lama le leima I loa le upo le atua. There are people that are well-versed with the word of God, Ai le aisanga me whai ai. doing nothing, absolutely nothing. E ia le au o skaulanga sili ma le au kusu. Just like the Pharisees. Nga and the fasili ai e scribes. rota o whewhanga wer ke liso le su e mai makoi. Herod was asking, where is Jesus born? Whaweanga ma whau. Mai perfeka. Mai petele ema o yuta e whana wai. Straight from the scriptures, they come back and tell Herod that it's in Bethlehem. Nga That's where umalole Jesus o is born. makoi, whaile latou whainga ia Yesu, whai mai wo wa ave mea alofa, mai ifo matapuai, a o whesa i aile au o staulanga ma lau tusu. And then the 3 wise men went and just worship and adore Jesus. But the question is, where is the
the Pharisees. Whaali angelu, ile au leo mamoe, wofo ile o latou, waifo mtapuai, au fesa iai o staulang sili malautusu. Angels showed them to the shepherds, but not the Pharisees. Not Ilo e kalesia. Hallelujah. E teimi tātou te iloa i le atua. Tātou wō le lotu. Ma Yeah. tātou fōringa o whaale anganga tātou. There are times that we know God and we go to church as if we are good with Ma wa ai mai tangata, oi, kai mā ngaia, ko miti o si tamalale, si tamā, si tina i le lotu. I loa le lotu, i loa le atua. Ai uma le whiaua le atua. E le ai lava sau me whai ai. That's the, you're looking very good in front of people, but in reality, you're actually doing nothing for the Word of God. Te lele se senga o lou i loa ma e silafia le atua. Ma lou tau mawhai e soifua ma e ola ina. Le fina ngalo le atua o lo folo pea. There's a lot of difference between knowing God and live the Word of God. O le vā o kaimia. Whanga o mai o Yesu ma le mta upu le luas fudu. Tolu su tau sanga le vā lea. Now, from the birth of Jesus to the chapter 20 that we just read, it's 30 years. Na fili ai o staulanga sili ma le autus upu. E ui na lātou i loa wa sa ili mai tangata mai sae. Wa tau nuu valo anga le au perfeta. Ae na fili o lātou loto. Le aiskako me whaia whanga o mai o Yesu. For 30 years, the Pharisees, they were denying that Jesus is the king of the Jews. Hallelujah. E lo e kalesia. O le atua e le ise me ta o se kia. Hoi ngā le neutral. E ngā le lua kia le atua. O le pō i luma. Ma le pō ngai kua. Pauanga. There's no neutral in God's gearbox. It's only drive and reverse. Par kaka ngai o ka whawhere kia ngai ke iai. What gear are you on? Koutou luma por koutou back. Going to the front or fast forwarding to the back? E le aise mea hoi ngare le atua neutral. Hoi ngare ia. Se kau whao peo pea ku iai i se ia. No, it's either you are forward for the Lord or you are back. Where are you? Feel ai. Malama le leila o staulanga sili ma le autus upu i valo anga. Ai le ai se lato ngai o inga na whai ai. As we've learned, the Sadducees were well versed with the Word of God, but absolutely nothing they have done for. E te loa e whaalongo le upu le atua, ai le ai sau whainga e whai ai. Te le i alo na afianga tai au moe. Now, if you're listening to the Word of God and doing nothing about it, there's a lot of effect. Kolu se furu tau sanga talua inga whangau Yesu. Le ai salako mea ngā whai ai. Ngai o mako i o marisa o e lese mea ngā whai ai. And 30 years after, what is the result of us having the knowledge and choosing not to act? What's the result? Ke e le pule a Yesu. They were totally rejecting the authority of Jesus. Ay. Praise the Lord. Wow. God is good. Amen. Amen. Le ala ua fua mai. Ta upu len tatou whaitau ina. Ua fua mai le ai o se whainga na whai a Yesu. Le ai se alo e tapua ai. Le ai se tu au lafo re whanau mai Yesu. Although la ngai loa upu a perfetanga. Ai le ai sa latou tali atu re whanau mai Yesu. Le ala ua fua mai whea. Ua latou la malama e whasioti Yesu. Now, this is the result of what they've been doing for the 30 years. They've been rejecting Jesus. And what's the result? They're trying to plot something to kill the Sira Jesus. fia le lei ala Yesu. Mela ngai ke wa ai inga koe kali Yesu le fisili. Na toi fisili a Yesu. Now, this is why Jesus, he knew very well what's happening. And that's why he answered it with another question. Mai Yesu. Le ala tau me whai. I le upu moni o lo tau i loa mo tau tau lo tau ina.
Malaunga ina isu ngako isa paki uma. What are you doing with the truth that you are hearing every Sunday? Yal tau me fai. Menora. Le asau tali le upo le atua lo forfola yasa uma. Menora, what's your answer to the word of God that has been provided for us every day? Aso sa uma. Masinga se fululu o kausanga. 12 months of the year. Faso sa o masinga e kasi. 4 Sundays a month. O lo fola pea. Launga pea. Failoa pea. Hao pea. Fa manatu pea le upu moni le atua. O le asau tali ai le upu lea. What's your reply to this? What's your reply to the word of God? Le ale upu. O Yesu ke viso o whanau mai. So se kaimi e fola le upu. A e whalongo i se upu ofi lo loto. Ua whangau Yesu. Ua whangau Yesu. A new revelation of Jesus in your heart. What is your response? Asau tata. Tātou e kāle siel nei taia. Ngā le aisa tātou tali e whai ai. 30 years down the road. Tātou te ola te te le upu moni a le atua. No, 30 years ago, no answer was provided. And that is just simply rejecting the authority of Jesus. Amene. Le winga ngā o le manatu mua le launga. O au whai unga na nafi. O lo fua nei. O au whai unga foi nei. E fua atai au. Pei au le au staulanga sili ma le au tusi upu. Whanau Yesu, le ai se tali ai. Le ai se wha maulalo ma wha pea ifo. A whai ngai loa mai e makoi mai sa sae ma maule menga o mai ai. E wha pea ngā le asa u me whai ai. A au te le alu e ifo ma utapua i atu i a te ia. Le se menga whai ai. Korus furka usanga karu ai. Le utato wawa ai o lama i whasioti Yesu. Te te ia o onga Yesu. Today's results, today's attitude are the yesterday's joy. Whatever you've done in the past, it's affecting what you're doing today, what you're going through today. Or vanga mo mua na tato lau. O ka woso ku er ka ko lau ngan ki kai ori. Ni o tafa mai manga ia lau ngā pasta nei tai au. Ko ili liu la ni seo piko mai fai out. Ia, o le vaenga longa lua launga le la wak. Manatu e lua. O vaenga la i o le tali a Yesu. Mantua re tato fai tau. Na uma loa na fe siri la wari a Yesu. Ko e fe siri a koe fo Yesu e kari ala ko fe siri. O nga, wha matala lo le Yesu le meo le fata oto. E fo linga e la lango ai langa mau o lo tau mwhai e tau atu ia i la tau. Le la te manao e o ye le tato launga lona lua i. I le manatu lua le launga. O le fata oto i le tō vine ma le ona le vine. Now the second part of the message today, it talks about the parable of the vineyard and the owner. Le o wha wau mai ei le talia Yesu le fasili na fasilingi ai o ia. It talks about, explains more about Jesus' reply back to the Pharisees. Now, na whamatala Yesu le fata oto le. Ma le mauti noa. E malama le leia le o staulang sili ma le utus upu. I le winga o ana tala i e whai. Awa tātou te maua i le Isaiam ta upo e lima whai upo e fitu. O le tō vine, o le ona le tō vine, o Jehova o au lea. O le ainga o Israelu, o le tō vine lea. O ta ngata o Yuta, o le whato anga lea. So la langa wha makala Yesu ma le mauti noa, o ka ngaka o le upu, ka ngaka i e kau iai, ma la tau iloa, le winga o le whata auto. Jesus explained it, knowing very well that the Pharisees and the scribes, they are well-versed people with the word of God. And they should always refer back to Isaiah 5, verse 7, where it talks about the Lord and its vineyard. O le tō vine o Israelu, o le ona le tō vine o le atua, The owner is the Lord and the vineyard is
Israel. O au na ia whaamatala mai I o le au perfecta o le whenga inga tuai. And the workers of the vineyard, it talks about the prophets in the Old Testament. Lea ngā awinga pe whaatolu le ngā awinga awinga mo mua o ifo ui fasi. Awinga longa lua o ifo fasi. Awinga longa kolu. Whape ngā fo la tau mea ngā whai perfecta o le whenga inga tuai. The very thing that they were doing to the prophets in the Old Testament, they were doing it on this parable. Ma le ata li I pele. A le ona le tō vine o Yesu ke riso lea. And the begotten son of the owner of the vineyard, which is Jesus Christ. Le ana whai mai na lātou tuli o I tū atu o le tō vine ma lātou whasioti a te ia. He talks about he being chased to the outer area and was slaughtered and killed there. Te le se whea wau ngā tātou te maua mali nei whataoto. Talks about this message, it talks about us. Whawhea ona e kau whai relate mali whataoto le e te oe. How can we relate to this message today? Tolu nei vaenga o te whia o iai I le manatu e lua leo tātou launga. On this second part, I will bring up 3 points just to O lo au mai ai se whea au o le tala lei e relate mai e te oe le te mil nei. Memo mua. Tātou te I loa ai. O lo tātou nofo to tongi I le nei o langa. Number 1, we're all renters in life. Tātou te nofo to tongi. Le sisi o kā koue. E pū lea se mea. We don't own anything. We're just renting. Liu o tawha mai whai o ngai ke rent. You're just renting. Ngai ke rent I le kei mini ngai. Le se ise o ngai inga se mea o le nei o langa. Nobody owns anything. Langa o le whawhita uli ngā lea sa iai I le au ngā lulue o le tō vine lea. This is the very problem that was happening in the vineyard. Wa mangaku ala kou o le lako kou vinge lea I ngā lulue ai. The workers think that they own the vineyard. Wa mangaku ala kou o le lako whangua lea e lako ki ngā lulue ai. It's their vineyard. They O own le, it. se o le whangua alisi a inga e leo sau whangua. It's the owner's vineyard, not them, the workers. Hallelujah. Praise the Lord. Le ai mase me tau te o ave pe a umal nei o langa. We go with absolutely nothing. E o ai lau ko lua ngai ke le whamambu lua le lima pe a lua o. Even your dearest wife next to you, E o ka ro fa si finge ai manga ku ulanga lima ua ua to se me ke alu iai. I'm being sarcastic. Hold your wife's hand. E o ai lau to lua ke le aru ma ave pe a umal nei o langa. I'm sorry to say that even your wife or your husband, you can't take them when that time comes. Le ala lea, o le tā ua o lo wha manatu e oe ia te oe lava. Mai whape atu I lea tua. O mea uma o lo ia te au au mea ia. You need to remind yourself that whatever you have, it's all the Lord. Lord, this is yours. O au ta vale, o lau fale, e o ia utupe, o lo ua inga, mea uma o lo ia te au, o au mea ia. Everything, your assets, everything, it's all the Lord, not you. O au lava o na o sangata nofo tutongi. I'm just renting here. E o le ola o lo uola ai, o lo uola lea. The life, it's not mine, it's yours, O Lord. E iai foi le aso wa e atofa ina, e ave ese ai le ola o lo ia te au. One day, you will take that life away from me. O le mea o e si rafia i le aso e ave ese ai le atua le ola o lo e ola ai. Ni au tafa mai fai ola fua lea. Live life accordingly. Tau lava an tātou whao ngā ina. O le manatu lea na o maua mai, mawhawhai mai, i le langona o lo i le au ngā lulue le tō vine. O lātou manatu a o lātou e ona ina le tō vine. This goes back to the workers in the vineyard, thinking to themselves that this is their vineyard. They own it. O le vaenga lona lua, o lo maua lunga le manatu o le ona le tō vine. O le a tele pe tele foi fu o le vine o le ato e maua mai e ala I lau ngā ruenga. Second part is that the owner expects a return of his investment. Hallelujah. Whamata le ar kua inga return le expect mai e le atua ia te oe. What is the kind of return that
God is expecting from you. Le ua vato ele atua ia te oe le ola ma le taimi. Pōna mato iai le whai ngā lotu o le tina ianga ngau. Last night we were at Mamangangau's memorial Nau service. tala no ai, i le ainga I me lua. I was talking about two E le things mawhai o na tātou suia o le olanga. that you can't change. Me mua o le taimi. One is time. O aka ko me whai e a lua le taimi. Whatever you do, time still goes. E le mwhai kako kau fia le taimi. We can't stop the time. Peke fia, peke aka, peke kangi, peke ika, por alko ngā me ke o iai e a lua le taimi wha. Whatever your situation is, time is still ticking. O le sili la, o au mea o lo whai le taimi le ke maua. So the question is, what are you doing with the time given to you? O angi mea ngā whai ngā ngau lon taimi. What has Ngangau done with her Ai au, time? mani wala au le tue, te oe te sili, te o angi au mea ngā whai le kaimi ngā e olai. If God calls you home, that question is E what? expect le atua, se return ke le mai a te oe. God is expecting profit from the time invested on you. Alai mana o le atua ia oe, But God wants you. mana o le atua ina ia vivi I atu, le manga o I lau vi inga. God wants your praises. E manga o ia talo talonga, te talo atu. God wants your prayers. Pe o le upo le atua le nei tai au, Like ta the ua o word le te today. talo. The importance of prayer. Fina ngalo le atua ina ia soifua maola, I se soifuanga I te moli mawai moia. God wants you to witness about Jesus. Man me mun muli. E whailo mai le nei whata oto. E le ngata o tātou o ngata nofo tutongi. Tātou te le ona ina se mea. Lua, o lo expect le atua se return te le mai a te oe. I le mani mun muli. E whailo mai ai le te le o le ono sai o le atua I a te oe. Let me just put it back. Number one, we're just renters. Number two, he's expecting return for his investment. And number three, the parable tells us there is an incredible patience. Le in te God. le o le ono sai o le atua I a te oe. God has an amazing patience for you. Wai whai tau iai e whaatolu na awina ana au auna. If you look into the scriptures, he sent 3 times. Wa awina le au auna. Number one, he sent the first servant. Whai mai le tuspa ia ua lātou sasaina. They beat him up. Ua toe awina le isi au auna. The second servant was sent. Whai mai le tuspa ia ua lātou wanga leanga iai. The same they were doing with him. Ua toe awina le atu tolu le isi au auna. And the third servant was sent. Koe whai mai fo le kuspa ia ua lākou fasia. Ma ua manua. Ma ua lātou tuli e sea. Not only did they beat him up, but they chased him away. Se atua I ngā ongo sai o le nei atua. God and his amazing Se patience. atua I ngā ke le longa ongo sai ai tātou. God and his incredible patience. Ti ngā lava o tātou fau vale I le atua. Our rebellious, he's still Ai ongo sai lava le atua. he's still patient. Ti ngā lava o tātou furi tua I le atua. Even with us rejecting him, Ti ngā lava o ngā e anua o e whaile me te loto iai. doing whatever we want to do, Ai ono sai lava le atua. but he's still patient. Fien tātou mea o whai o le tu sai ma le fina ngalo o le atua. If you can recall how many things that you have done, Ai na ono sai lava le atua. but God was still patient. Fia ni au ngā awinga mai a le atua ia te oe. E fola atu le tala le le ia te oe. How many servants God has sent you, but you still keep on Ai rejecting le ai lava e tu au lafo le mea o lo fina ngalo ai le atua. and still rejecting the. Fia ni fe au wha perfitanga ua wha perfitatu ia te oe. How many prophecies that you have received, Ai le ai lava se e wha maulalo I le atua. and nothing humbles yourself. O le a le tali a le au ngā lulue lea na whai au auna na au ina atu e le atua. What was the workers' reply back to God? Wa lātou sasa. Wa lātou wangaleanga. Wa lātou fasi. Wa lātou whaamanua. Ma lātou tuli e sea. Mea ia lai whaalau mai I tuspa ia. They beat him up and they chased him away, totally ignorance of him. A tonu e le mawhai. Ona e alo e whaaho'olo lima ma e sasa. A e mawhai ona e sasa iau upu mautala. You may haven't done it physically, but verbally, you have done it so many times. Fia ni au auna wa e sasa iau upu mautala.
How many servants that you have with your reply? Fia ni au auna, ua e sasa mai fasi, e ala I lau tau mui mui ma le tau whaaleanga. With your memory, how many servants you have tortured with? Fia ni au auna, ua manu nua ona o la tātou tali atu I a la tau ngā luenga. How many servants that we have tortured with our reply back to the... Se atua I nā onsa. This God is so amazingly patient. Te manao e tau atu ia te oe ka le sia le nei tai au. Just want to let you know, E le vave fiu le atua ia te oe. God will never be... E le vave fiu le atua ia te oe. E ono sai pea le atua. He's a patient God. Se inga lue lo nā nganga I o tau lotu. E ono sai pea le atua. He is a patient God Se I tino mai ke riso ia te oe. until Christ manifests. E ono sai pea le atua. Se ia e loa lou tā ua ia te ia. God is still patient while trying to... E ono sai pea le atua. Se ia whapupula ina mata o tātou lotu. Until we see with our eyes of our hearts, Ao se atua I nā ono sai o le nei atua. this God is amazing. Ai apea ave se pati mo le nei atua How nei about tai. that? Hallelujah. Se I ko si sila e whai upo sutotu. Have a look at verse 13. Te whai tau mai wha mo le whangata mai le fisili ia. Ona whai ane ai lea o le ali e ona le tōwine. Se a se mea o te whaia. O le fisili lea a le ona le tōwine. Po lea tua. Ina ua umaona ia au inana au auna ai ka whasi mai le au loko. O I tau I le au loko ia le au ngā lue. What shall I do? What shall I do? This question came up after Au three ina times mua the servant sasa. was sent. Au ina longa lua. Fasi. Au inga longa koru anga leanga. Turi ese. O ngā fisili leo le ona le tōwine. Se a sa u mea o te whaia. What shall I do? A se mea o te whaia. What shall I do? And then, inga o whaila le tali o langa fisili. Wanko e kali ai e langa fisili. I thought to myself, what a big miscalculation this guy had. Because if that was me, I kept sending servants to the vineyard. A lai ka whasi mai o makuri o. O le ala o me whai so. O lo waru ese marko vinge rea. O kele koe awi ngai sisi au ngā whaafai o. Ai whai mai ale tali a le ona le tōwine. O te awina atu lo watali pele. Ia winga aku lo wakari pele. O ngofore mo whapea. Pea o le kau miscalculate le atua ngu mela I. There's a big miscalculation in this. After the third seven, Jesus went on and said that Whai mai alona loto. E ui. I au auna au awina atu. even with the servants that was already sent, Ai a whai o te awina la watali pele. But A tonu lava la tau te awa ia te ia. but maybe if I sent my son, they will abide with my request. Hallelujah. Praise the Lord. You know, church this morning, when God have a choice in appealing to us in the basis of power and love, God will always choose love. Always choose love. A whai o swifilinga le atua, e tali mai a te oe I le mana malosi po le alofa, e fili lava le atua I le alofa ia I tātou. E ui, I le o kele o kaimi ka koke, anga le anga ai, au na lo au wina mai. Ia le winga o le tana, I le tele o taimi tātou te le usitai ai le upua le atua. At the many times that we've been rejecting the word of God, He still answers back with love. E le o le fina ngalo le atua ina ia whaatonu malosi oe. God doesn't want to command you or order you, Ai o lona loto ina ia manu malo ina oe. but
to win your soul. That's O lona his loto main- ina ia e tatala lo loto ia te ia wā o le whaitutoa o le loto o le tangata. E le se au I fafo. Anga iaia se au I fafo ua kanga kua le kua ka kala ma lo loko. Ala ngā leng whai mai le. Whaalinga e kolu lua sifulu o whaautou te tūri pui pui mau tu o ai se tatala mai. Le anga o le loko o le kangaka. Ngā o kokongua i eile au o le whaikoa e le se au I fafo. O le whina ngalo le atua. Se e ka kala mai a lo loto. That is God's main objective, is for you to open up your heart for Him. Because within your heart, He doesn't have an outside doorknob. It's only the inside. And it's only you that has the right to open up your life for Jesus. Ai whai mai inga ua awina le atali. Ua lātou whetau tala ai. O le suli le nā. O maia I nā tātou whasiotia ia te ia. When they saw the son coming, they made a plan and made an agreement that they will kill him. Ai mafua ngei mea uma. Ngai maua I ngā whai upa But this is all happening because of Inga scripture ia 14, maua ai le nei whanua mō tātou. inheritance. Mafua o ngor kako manga o maua se mea. Because we want something that belongs to us. Pai mei lea wa lātou tuli, ia te ia I tua o le tō vine. Ma lātou whasioti. They Yeah, chased te- him to the back and then killed him. E le I ule lei lātou na ngā lulue le tō vine. The workers, they didn't have a good ending. O le I ule lei ma le lei ule lei o le au ngā lulue. E fua I lunga o lo lātou tali atu I le atali. Whatever happens to them, it comes back to how they respond back to Jesus, to the son that Mai was leo le sent. tala Yesu o le maa na lātou tu ulafo ina. E le tufunga whai fale. Ua whai lea ma maa au pito lunga. The was- stone which was the builders rejected has become the chief cornerstone. Te I whai tau mea whai upa su valu wha mole mole e kāle sia me nora nei tai au ia. O se pa ui lunga o lea maa e ngau ai o ia. A o se tase pa uifo I ai le maa e nuti pala ina o ia. E lei ule lei le tangata. E lei ule lei le tangata ngalue. E nate fasiotia le atali ia le atua. Whawheonga e fasiotia le atali ia le atua. Sai le amatanga le lokou, sai le atua le lokou o le atua fo I o le lokou. O le lokou o le upo o le atua. A o mai le upo o le atua o tātou loto, ai a tātou te ena le upo o le atua, ua tātou fasiotia le atua. Simply by rejecting the word of God, the Son of God. That's our way of killing him. Hallelujah. Praise the Lord. Oh man. Praise God. There are times kako ke miscalculating ai le atua. A lot of time we miscalculate God. Te leo teimi e tātou te lima whaiona tātou whapāle ni le whina ngalo le. You see, o whawhita uli tātou te whea ngai ma tātou le o langal nei. The problems that we go through in life, E le mafua mai o ngā mea ua sau le atua I lana whamsinonga ma sau e anga leanga. Ia it's oi. not because of God's judgment upon you. Nau te leo tangata se se ne mea lea. No, don't E get o lo me wrong on whawhita uli this. whapea. Pe au o mali whaasala le atua ia tea. When something terrible happens to you, you always think that this is Jesus. A o whawhita uli o ia tātou nei o langa. But whatever happens to us, It's a result of our own miscalculation of God. Hear me again. It's a result of our own miscalculation of God. It's a matter we ourselves choose. O au whiwhiringa. O au whiwhiringa. Pe ona whai atu le manatu mua mua. O au whiwhiringa ngā whai angafi. E te wa ai nei. your attitude of today is a reflection of yesterday's choices. Amene. E ei stangata. E ei skakau. O ka fia laku ai uu wa apeong kau au ai lulu. And say, hey, wake up! E inga ka mapenga ai ki fia lue whairinga mea.
O le kere yo kaka whapengau ke whiaru e whai mea ngā. Do you realize what you are doing? Wake up! O ilo e ke leo a whianga o lau whangau lau mea ngai whaianga ke honki tau ia whapeka. If only you know the effect that your children is bearing because of your decisions today. You know, there are some people you just want to grab them by the shoulders and shake them and tell them to wake up and come into reality. Hallelujah. Si le fia le leia le atua tātou whai unga whai. He foresaw all our decisions, Te leo tangata ia fia ai. and a lot of people is affected by Te our leo decisions. tangata i manu nu ai. A lot of people that getting personal about it. Ia la lea ono sai pea le atua. That's why God Ono is still sai patient pea with us. le ona le tō vine. He's still patient. The E vineyard uia owner is still patient. Ina whasia au nei tolu. Even though his servants were E beaten o up, lava i lona atali i pele. his only son was also. Aina ono sai pea le atua i mafua lava ono lona alofa. But he still is patient. I want to out of remind his you, love. church, this morning that God will not give up on you. God will not give up on you. E le fo'i a le atua ia te oi. He will never give up on you. And a lot of times we say no to God. But God always loves you back until He breaks through that no so you can say yes. Mai whapea tu leri e. O au le nei mo. Hallelujah. Until you say yes, he will never give up on you. Ngā lue ina ia le atua lona mana e ngau sia le ai o lo ia te oi. O le tali le nao lo o le whina ngalo o le tamamo oe ka le sia nei tai au. That is God's response to you. Hallelujah. Nā mea le mga oe le atua ia oe. What is God asking of you? To tongi lo rent. Pay your rent. Le kau ke ngofo mau ko kongi uma. We are just renting. Ka in this ngai o world. ka whako kongi lo rent. Pay your rent. O le ala rent i le atua. What is your rent with God? O lo wola. Your life, O lo viinga. your praise, O lo soifua tu ina atu. your life Tu pouring ina out, atu ato ato oe a te ia malana ngaruenga. pouring out for Jesus. of Le ala God. rent i le atua. Mna o ia fua mai ke viso ia te oi. O lo na alofa. O lo na His oli love, oli. His joy, O le file mu. His peace, O le ono sai. His O patience, le mata alofa. O le anga le lei. O le wha maoni. O le anga malu. Faithful. O fua ia o le anga pa ia fua mai a te oi. fruits of the Holy Spirit that needs to be seen on you. Se atua i nā ono sa. God is a very patient God. Hallelujah. Praise the Lord. Mo i nei au fonga nei tai au. Close your eyes. Mai ma fau fau ai le upo le atua. Just meditate on the word of God for us today. Ma fau fau ai au fai unga na fai ana nafi. Le au fua mai ai nei. Just think of the many decisions that you made yesterday. Mai And ma now fau you fau see the ai chances i au today. fai unga lea e te fai nei. Ia i loa e fua mai fo i a tai au. Decisions that you make today and what the outcome will be tomorrow. Mai ma fau fau ai i le alofa ma le ono sa i tele o le atua ia i tātou te totas. Think of the patience of God on you and me each day. Hallelujah. Hallelujah. And a lot of time we miscalculate God. O mai leo whawhita auri a tātou sa i le atua. But it's a result of our miscalculations. So often we blame God, but it's the miscalculation on our behalf, on our side. Mo i nei au whonga i nei tai au. Lord, I come to you. Let my heart be changed.
renew, flowing from the grave that I found in you. Lord, I come to know and witness as I see in me will be stretched away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me and bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Pamangalo I mātou le tua ni tai au. Pamangalo le mātou fai fili ate oi. Pamangalo le i sa mātou tali atu. Ia ua fionga. Te leo teimi e te fola fola ua fionga. E uma e lava ua mātou I loa le mea te tau ona fai, ma le suinga te tau ona fai. Ai pangā lea e mātou te le fai alama. Mātou te le fia o le tūlanga na iai le autu supu ma le au. O staulanga. Na I u lava I na te tee. Masa ili e lama lama ia te oi. Pa mangalo mai lau e kālesia. O mātou whaafonga I lau upu nei tae. A se alofa I nā ono sa. A se ono sa I nā tele. A se alofa tu noa I nā matua tele. A tu tasi atu lua atu tolu. E a wina pe au 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 na e fola fola lau tala nei. E na mātou sasa. Na mātou tongi, na mātou wangaleanga, ma mātou tuli e sea. E o ai lo walo Yesu ke visu. Na mātou fasiotia. Ai ui le atua I nei fai fili ma matua tele. Ai te alofa pea. Mai fi nau mai pea. You will never let us go. What a grace. What a love. What a patience. You are a good father. Good father to us all. Forgive us this morning. Forgive us. Mangalo I mātou, mātou te lei loa meo mātou vai hau. E hao na tau tau lo alo Yesu le sa tau o. Ia whapea mai whamangalo lo ta maa, whamangalo I lātou. Wa lei loa le meo wa lātou vai hau. Teimi mātou te te hai le atua iau a fionga. Teimi e oso ai o mātou wita pe a hao au mai la upu. A ua mātou fai fili a te oi. Whamangalo lau e kālesi. So ni mai a fua se tae au fo yo mātou loto. Ta pu e pēlo mātou whamoe moe. A ua lava le atua lo fina ngalo moe mātou taito tas. Pa manuia lau e kālesi al nei tae au. Ia manuia lau ngā luenga.
Mai lava inai mātua se i o inai whana witi. Tō whasio le taua whale nganga i o mātou loto. Ai ale soi fua wheliwa ina o lo fina ngalo lea. Mātou manatua nei tai au nei tina o maua i maitanga. Whaftai lau whamahalo longa i ansi lifu. Ua e fōa i leo loa tā ua i le ainga. Manatua pea salu le nei tai au. Anga ni leile atua i eo lo whata o tolia i maota o no ngase o le tino. E lau whamahalo longa mo Grace. Ai mai se nati o Rev, mai lata uma o mai. Whamalo lau e kāle sia le tino whamalo loto whamalo anganga, whamalo mafutanga. Heal relationships. Heal our memories. Create in us a new heart. Operate over us. Clean us. So that our lives can honor you, Lord. Oh, I decree and declare your grace and favor over your church. In Jesus' mighty name. Amen, amen, amen. Hallelujah. Ya melis kako pe pasolo ari.